بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hajja in pagsarang syukur tawi tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ni sa kita bi makapagtiko-tiko siya beliau itu. Karena pagwasiat panasiat ang bandangan parangan mag-esep sin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Do kasanyangan jika ang demon Lukang ban may nikmat pangurong may Allah subhanahu wa ta'ala sa kitabi. Yene nikmat gai ita itong weteri gai ita bista weteri. Amban sa kaman nikmat lay magsyukur kita dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ine ganta pangurong ne sikite kulang kanen kasulutan tabi gai subay tayo tabi. Menjari tapangurong ko sikite bikemon dok bilang paesse mula-mula sa ginhawabaran ko. Yene fasal ar-ridha. Subay kayo magrida ina ganta pinatek kayo Allah subhanahu wa ta'ala sika. Tabiya mian niya miamban me manusia. Bangga na ang ngeket si diarem pangatayan ni ene rida lay matan nen bisa niya magsambahayang. Niya oras ni magkalama in pamarat siya. Menjari niya kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ine ganta pangurong Allah subhanahu wa ta'ala subay tayma tabi. Pagke tasulat sidang buwa na iyan may manusia subay tayma ano. Magrida kayo, magsabar kayo. Ine ganta pangurong Allah subhanahu wa ta'ala sikaw. Magkabtangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bain Allah subhanahu wa ta'ala sabennal suray-surayan kami kaam. Ini jauh amban me katalew-talewan. Wal khawf yan amban me katalew-talewan. Wal ju lukyene kakogtu samian kabawus. Wa naqsim minal amwal. Dokta kulang sin alta. Iyayen panway dengan Allah subhanahu wa ta'ala si kita din. Dok kaeddo sin ginhawabaran. Amban kasakin iki atawakan kamate. Dok ka ene unus sin buah kayu. Pakai kebun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mi amak sasabari. Niya oras ne Kuwait kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala.
kau bakas tananam bisigin hawabaran bi. Asal masih kau yan pinalabeyan kataleo amban me kakautu samian ka bonus dokta pulang sin alta yen mas ini patag sin si manusia wabos inepe insubbatin ayat alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yene siye bang siye patekkahan musibah tinestingan oleh Allah Subhanahu wa taala ine bisararen bennal kami si Allah taala duk bennal kami tu tujuh iya rumole pawagi. Ien bisara Allah Subhanahu wa taala yene si kitabi sin ipun Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yene mi siyen lu siye salawat sabutan mahabin dok yene lasa dok yene mi siyen mi akatuan. Manjari me pung tinaiku si Allah Subhanahu wa taala andang tahati tebi dok daran tabi sara sekita me kaliman tebi matus ininen pegge niya patut magsyukur pagsyukuranno niya perkala patut kau magsyukur patut kau magrida patut kau magsabar tuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-ridha bil bala. Sube kau magrida siyene pinatek kau Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam anna azmal jaza'u ma azmil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakht rawahu Tirmidzi. Ini katakan sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabennal kahajjehan intung basin bang isa bahajje bala pinate kain ubus tasabar ini ye hajje bala ye ni hajje tung bas pangulong sikaw wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum dukbenna Allah taala apabila kalasahanne kauman iyan tinestingan pinatekkahan bala pamayaman siye bang sine makasabal iyahin dok ilis sinang pangatian ng amban kalatan sine magrida amban me kauman iyen na demrida bisabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhata falahu sakhat sumagwanen bang isabdai tasabarde misara gay bidda si iya na pinatek kawi Allah Subhanahu wa ta'ala sisiyahin. Besene pe dialem problemahin pinagtamba manamba pewe Allah Subhanahu wa ta'ala yene problema sin manusia lay peggewe ga magrida ga magsyukur ga magsabar si yene pinatek kasi damburak sin manusia. Meibun Allah Subhanahu wa ta'ala Kuwede temeta bisarale niya subay patut me parkala subay kau magrida magsyukur magsabar siyene pinatekkawi Allah Subhanahu wa ta'ala hin ar-ridha bil bala ubus yardallaha amma yahmadu alal akli wasyarb
magrida keo. Yan ang amban kinakan, dugme panginum. Bisan pekanian nin kulang subay keo magsukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus yarda Allah an nafsil mutmainnah dug magrida bisag keo. Siya ni pangurong Allah subhanahu wa ta'ala siya na kinhawaran misalnya. Ina bisara wa Allah subhanahu wa ta'ala himpe. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bisara Allah subhanahu wa ta'ala. O kau ginhawabaran sanyang magrida kau si mapaatan si kauhin magsukul kau pilmi si ako. Kue itu pamulian nun tujuh Tuhan nu dialen kau rida Allah subhanahu wa ta'ala. Napaasay na kau pa ini o ipunku paasay kan nun surgaku ubus magduhul bayak ni kau si nikmat pangurong kau dialen surga ni. Yein bangun be bangda sabar manusiain dok magrida ina pinatek kawi Allah subhanahu wa ta'ala amban na imtihan ubus ta sabar ne me kakahinan de masih niya panumbas wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia magsasabar si manusia magsyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala do tatta pataallo yene pamarat sayaren tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Payantawi Nabi Allah Ayyub alaihi salam inuruman samian kadaya pangarta may kakabunan do may anda salihah dabu elew bandak te imtisahin bune tinestingan may Allah subhanahu wa ta'ala inaddo amban iya may pangartanin matay anak nin 10 matay kemon ay panesting Allah subhanahu wa ta'ala siyahin ini gak duya sa ini magsukur iya pilmi tuju Allah subhanahu wa ta'ala dok tatapag rida nin tuju Allah subhanahu wa ta'ala siyahin may testing pangurong Allah subhanahu wa ta'ala siyahin. Labagsakay na miyaan tahala ng bandiya may pangarta nin balik nampay anak nin matay 10 ini mapatag siyahin paganti ni sab matay asta paganti ni sab saki pinasaki ni sabi Allah subhanahu wa ta'ala yan naging habaran niya. Ina sakit sakihan na miyan makalando sakinin yan may kaumanin kaya niya baya sa miyang patapitan pigi away inolet sa miyan quit niya. Yesa painte bangga inoletin ini pangatayan ni duk della ni pilmi nabut tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagi samian ni pangurung iya gantan Allah subhanahu wa ta'ala hin pilmi iya magsyukur pilmi iya magrida magsabar siya na imtihan pinatek kasiyahin napag samian ni isa gani bigyan ni baya sa men kauman nin palaihan sine sa manghatulihin iya ni angga ni saliha iya sa iyan painte ngayura iyahin mohan kinakanin iya sa imayan iya sa men mangayura iyahin
Nabagdang buhay lew. Ga niya sa mian kinakande. Ga niya pamakan Nabi Ayub alaihi salam. Ine magpikilan andanin. Ine pikilan nen. Pinutukan bukok nen. Pinaberalian nukad niya sa mian. Ine pamakan ni Nabi Ayub alaihi salam. Pagka sa mian ibdihan disihin. Ga niya kinakande dok mapatag kung sinabi ayumin sa amin sa amin sakihan din. Na pagtek ka sa amin andanin, pagka painte bakas magpabelin, pabelihan na yung bukok nin, hasupaya hadja niya, pamakan ni Nabi Ayub, owas pagtek ka ni magpakinakan, tinilew ni Nabi Ayub alaihi salam, bang ang baneddo ni, yene kinakan, yene ang ene kinakan miyan. Naubos yene sambung, yene andanin miyan. O painne, iluwasan turong nen. Open ni Nabi Ayub. Putukan ko painne bukok kun. Dukhad ja penne niya pangayura ko kao. Dukhad ja niya sa miyan, yene pamuspa ko sa miyan kao. Na inahinang Nabi Ayubin, masi sakka daling pangatayan nin, dambuha elew, ngandua a iye, maku pakole, bang paini sa iye kole, maku tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pandakte, istorihin, na, buno hep tinaima, mapagmako ni samian muda tinaima yene duanen ine bisara Allah subhanahu wa ta'ala in usak ne keo painne magubas ne keo nginom ne keo penne boy hagbut inin ubos pamandihun ne pamun be intihan Allah subhanahu wa ta'ala in sinabi Ayub alaihi salam ga'do samian misaraga widda doktay ma'ne iyan intihan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala hin pilmi iye magsabar pilmi iye diale murida Allah subhanahu wa ta'ala pegke mon testing tuju iye gineesan no ene dokta sa tasabar ko ene yen me intihan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala meipun Allah subhanahu wa ta'ala hekka manamal ganta istorite sumagwanen aku gahep kumian tantu reidi sabab wei tiya me Kalimantan bin tao pe manamal amban aku sumagwanen bisaraku taman jayas ges kun ko isabjanan panukutan aku taawut siya lew kiyama niya taw hatiku atahat ubos ga mapasampay ko si kaam bilang pagmaapan bang niya lai tabis saraku gay tumawa kaam labit matawa ne duk ambat sa may kasawian ko to patuntune bang niya lai ganta ga tumawa maid ko si kaam lapa pakialehan tebi dunya akhirat aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.